Askeki pantarnitaki kunihamaskaptasa makim chorunikaw hanatkati kambiatawinaka apkataniña kunatikchu usachiyutitu pamp'ayta p'atatawam suma nias hicharumakkaw kakamayatiwaychirurañ ukkakamawiyatawinakaq apkat'anita nishulatkullakanaka ukamasinhmaq futboltoqachiyatawinakampi sarantañani. Hecha hype warmaq Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawan kimsa natawinakawutji. Nairi anatawin Oriente Petrolero tamaq kimsa golero Independiente Petrolero tamaq puraptawai. Nias Nairi walaq Independiente Petrolero tamtakiw prinja. Kuntaq Martin Chiati hupau kimsa qatar gol chantawai. Ukaroq Jonathan Cristaldo hupau patun kapusin Qatar penalrat payir gol Independiente Petrolero tamantaku chantanja. Ukak Oriente Petrolero tamantakiw walaq purinja. Kunataq Hugo Dorrego hupau kimsa tunka pisqan Qatar penalrat gol chantanja. Ukan Pirus Independiente Petrolero tamantakiq pescatun galiatunkan Qataruq Jonathan Cristaldo hupau wiltat gol chantanja. Ukan Mipans Oriente Petrolero tamantakiq Maximiliano Kairi hupau soqtatun galiatunkan Qatar payir gol chantanja. Ukat liatung tunka Qatar pusi katam chatuturuq Henry Vaca hupau kimsir gol Oriente Petrolero tamantaku chantawayje. Uka masin Oriente Petrolero tamaq kimsa tunka pusin puntunisaq soqtir chaqankiwa. Ukat Independiente Petrolero tamaq patun kapayan puntunisaq tunka mayir chaqankiwa. Masuruq Europa tuqin UEFA Europa League yantawin walaqatapnakawanat uyapje. Ukamipan nias untatamnakaruq kunqamas saraway ukuñakiptañani. Ukamaqmaq ukam sarantañani. Manchester United tamaq Omonia tamanpiwanat tawayi. Nias gol ch'usiruwati pawayi. Sapa gol Scott McTominay hupau chantawayi. Ukamarakiw Real Sociedad tamaq kimsa gol ch'usar Sheriff Tiraspol tamanati pawayi. Alexander Sörloth, Diego Rico, ukat Robert Navarro hupanaka golanaku chantawayapje. Trabzonspor tamaq pusi gol ch'usiro Monaco tamarati pawayi. Malang Sarr, Vitor Hugo, Enis Bardi ukat Bahmout Trezeguet hupanaka golanaku chantawayapje. Betis tamaq golero Roma taman puraptawayi. Betis tamantakiq Sergio Canales hupau sapa gol chantawayi. Roma tamantakiq Andrea Belotti huparakiw sapa gol chantawayi. Bodo Glimt tamaq gol ch'usiro Arsenal taman patipjesiwayi. Sapa gol Bukayo Saka hupau chantawayi. Hichaqtaq pachanatawinakaq kunhams tukt'ay ukat sapa tamanakan Nair qapankinaku ñakipt'arakiñani. Ukamarakiw masuruq UEFA Conference League yantawin walaqatapanakaqanat uyapje. Ukamasin nias untatamnaqat hukampu ñakiptañani. Ukamaqmaq ukam sarantañani. West Ham tamaq gol mayaruwa Anderlecht tamarati pawayi. West Ham tamantakiq Said Benrahma ukat Jarrod Bowen hupanaka golanaku chantawayapje. Anderlecht tamantakiq C Esposito hupau sapa gol chantawayaraki. Ukamarakiw Austria Viena tamaq gol ch'usar Villarreal taman patipjesiwayi. Sapa gol Nicolas Jackson hupau chantawayi. Hichaqtaq pachanatawinakaq kunhams tukuy ukat sapa tamanakan Nair qapankinaku ñakipt'arkiñani. Ukakiw hilatkullakanaka yaqurkama hach'aruntawi taqnitaki.